V prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo poraz v Carigradu proti Fenerbahčeju 1:3. Ekipa je prikazala zelo dobro igro, se zoperstavila po najboljših močeh močnejšemu nasprotniku in do sodniškega podaljška imela zelo dober rezultat za povratno tekmo, ki bo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Na koncu torej poraz z 2 zadetkoma razlike. Vsi vrhunci tega prvega obračuna proti Fenerbahčeju pa v nadaljevanju. Iskreno se zadetka od čisto začetka akcije ne spomnim. Spomnim se, da sem videl Jojo, tako se je obrnil, dobil žogo. Videl sem, da desni bočni malo zamuja in sem rekel, to preprosto moram iti. Jojo me na srečo videl, mi podal izjemno žogo, tako kot on zna, in jaz sem vse, kar sem rabil, je porintil v gol. Definitivno mislim, da je bil eden izmed boljših momentov, ko bi si ga lahko zbral, in na to sem zelo ponosen. Za danes še en gol, si takoj zraven, sploh po Ljudskem vrtu, ker je atmosfera izjemna, in mislim, da se lahko karkoli zgodi. Tako da mislim, da lahko pričakujejo gledalci dobro tekmo. Mislim da nas je taj zadnji gol malo udaljio od našeg sna. Da je ostalo 2:1, taj san bi sigurno trajao još 7 dana i taj san bi bio blizu ostvarenja, vjerujem. Ali i ovako sa 3:1, ok, osjetili smo taj Fenerbahče, vidjeli smo koliko su moćni, ali ono što je bitnije, vidjeli smo da imamo i mi određenu moć, vidjeli smo da i mi možemo
možemo nešto pokazati. Kad smo trpili smo svi skupa izuzetno dobro. Iluzorno je očekivati da ćete lagano se braniti protiv ovakve momčadi. Sve je to relativno dobro funkcioniralo. A jednaka je žal što smo praktički od 3 gola 2 primili iz prekida, jednog iz kornera, jednog iz 11 terca. To je trebala biti naša šansa, ne njihova, ali ok, jednostavno umor, zamor. Reći ću nešto, ne mogu se oteti dojmu da mi u Slovenskoj ligi imamo 10 do 15 ovakvih utakmica, ovakvog intenziteta, gdje ovoliko trčimo, ovoliko se borimo. Nijednoj momčadi u Evropi ne bi bilo lagano protiv nas. Povratna tekma bo torej prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu. Vabljeni vsi, da pomagate, kajti samo enim zadetkom je lahko tekma zelo, zelo zanimiva. Še predtem pa v Ljudski vrt znova v nedeljo, ko je na sporedu prvenstven obračun proti Bravu.